leta y'u Burundi iri mu mazi abira kubera iki? Kubera leta y'u Burundi yagiye nayo muri politike yo guhungabanya umutekano d'abord w'u Rwanda. Cyaravuzwe Hazarani president akoze na conference de presse Ndayishimiye avuga ko ngo afite amakuru ko bishoboka ko bagiye kumutera bakoresheje Red Tabara, ati nawe niba ari byo nawe ngo azahazacana arahavuga. Okay. Muri iki gihe guhaguruka ukavuga ko ugiye gutera igihugu cy'abandi ntabwo ari cyo gihugu gusa ubuteye. Entre parenthèses tugiye kuvuga byarekeranye na geopolitique ya karere, ngira ngo sinzi niba ari ahangana nigeze mbivuga wenda reka tubisubiremo ku batari bahari. Afrika irimo imigabane itanu. Hariyo twita Afrique du Maghreb, ari Afrique du Nord ira y'abantuza y'abarabu, ifitwe na leadership yisaha igihugu cya Egypte President Al-Sisi. Bango hari byemezo bishobora gufatirwa Maroc, byafatirwa Algerie, byafatirwa za Libye, bya bihugu byose byo muri Maghreb. Bango politique yabyo ibajwe beaucoup plus muri capitale Le Caire, niho bidesiyo zifatirwa. Twayisiwe burya ba roi du Maroc, muri Maroc niho haba twayisiwe yo jeune politique yabo. Umugabane wa kabiri ni Afrique de l'Ouest, bira bihugu bya Senegal, za ntonza za Mali, tubira bihugu byose bya hariya. Geopolitique yabyo ikorerwa muri CEDEAO, ariko CEDEAO ubu yacitsemo ibice, ivamo baraba bihugu bitatu, baraba sirikari bagiye barifatanya bakora AES. Ariko yisaha byanze bikunze Senegal na Côte d'Ivoire, donc Ouattara na Senegal nibo bafashe leadership ya karakarere. Cyane cyane ubu Ouattara, Côte d'Ivoire ni ibyemezo byinshi bifatirwa, noneho Senegal igasa nk'ariyo twayize. Umugabane wa gatatu ni East Africa, nuko n'u Rwanda, Kenya, biriya bihugu. Politique générale ubikorwa na president w'u Rwanda, Twayisa akaba ari president wa Kenya. Niko muri decision zifatwa, muzaya mureba mu nama nyinshi zikorwa Union Africaine n'iki, izo pole zirahari. Tuzavuga n'Uburaya nabwo niko bumeze, haburya haba Europe de Centrale, haba Europe du Nord, haba Europe de l'Est, nabo no muri Amerika nuko bimeze. Hari za decision zifatirwa Canada nangwa zifatirwa Etats-Unis. Ibyo ni mu miyoborere ya geopolitique isi yose ni kwiyobora. Twajya mu mugabane wa Afrique Centrale. Wa Afrique Centrale umuntu usa nkaho wafashe leadership yayo ni wisaha ni President Sassou wa Brazzaville. Agasa nkaho yarafite ajewe tanto Chad, tanto Kinshasa, ariko bidafata. Ubwo hakaba n'umugabane wa nyuma ari Afrique Australe ufitwe na leadership ya ntuza ya Ramaphosa, akagira Twayisi Lorenzo Angola. Nuko bira bihugu bikururana biyoborana. Alors kumva ko rero iyi saha igihugu cy'u Burundi tukigarutseho, igihugu cy'u Burundi kiri muri East Africa, ariko kuba muri East Africa kikaba cyarigize umwanzi waho leadership y'ibibazo bya East Africa bikemurikira. Ubumva yo ni blocage. Noneho akaba yaraye courtiser n'ibihugu bya SADC, akaba ari no mpamvu yaje mu ntambara ya Congo, ariko ntabwo yayijemo gusa muri bilateral, nuko yarazi ko SADC nayo ifitemo inyungu runaka kandi nabo baramukuruye, ariko akaba nta decision yafatirwa muri SADC. Kumva ko rero u Burundi muri East Africa bukaba bwashaka gukora ikibazo cyo gushotora gutsana umutekano muke ahantu hari capitale ya East Africa, paselema y'u Rwanda, nuba ngo ubukoze ku Bugande, ubukoze umutekano muke kuri Kenya, ubukoze umutekano muke muri Tanzania, ubukoze umutekano muke n'ibihugu by'ibituranyi by'inshuti n'ibindi. Ndaza kuvuga wenda muri geopolitique na africaine. Kumva ko noneho u Rwanda paselema kuba pole ya East Africa, ubu noneho ni pole ya Afrika yose nzima muri geopolitique, ku rwego noneho tugiye muri za NATO, BRICS n'indi miryango iri hejuru ikomeye cyane. Donc
iyo hari pole niba ngo hari intere zikomeye cyane geostrategique z'amahanga zaba ku rwego rw'umutekano, rw'itumanaho, rwa energy, rwa gisirikari, ibintu byinshi cyane. Niba ngo par exemple igihugu nka Ethiopia niba gifitanye amasezerano na Israeli yo kuba muri Ethiopia hagomba kuba base ya gisirikari ya Israeli. Niba ugiye guhungabanya umutekano wa Ethiopia umenye ko ni Israeli ukozeho, ni Amerika ukozeho. Iyo ni example nari ntanze kugira ngo abantu babyumve. Niyo mpamvu ngo uri mu mazi abira kuko ugiye gukora ku gisabo ugiye gukora ku gisabo cy'abadakorwaho. Ça c'est très dangereux, très dangereux kumva ko Burundi bwafatira position. Uburundi na Congo n'u Rwanda bahoze mu muryango bita CPGL. Icyo gihe cy'ababagaza ba Mobutu n'abahabyarimana nabo barafite geopolitique yabo y'icyo gihe. Ariko hari ikintu kimwe byigize bibafashamo kuko bari bafitanye le pacte de non agression. Icyo gihe Burundi bwari buri muri position yo kurengerwa kuba baravuye ro muri CPGL. Ubu haje za East Africa niye miryango ya SADC, ni imbaraga zindi zari zikomeye, ariko bagombye gusezisa nk'umuperezida w'igihugu kuko umutekano sakute extrêmement cher. Umutekano urahenda cyane kurusha gukora imihanda, kubaka ibitaro n'iki. Umutekano ni ufite amafaranga menshi. Urebe na budget abanyamerika bashira mu mutekano n'amafaranga menshi cyane. Kumva rero kugiye guhungabanya ikintu kikuta très cher, ahubwo ni wowe cyakuta cher aho kugira ngo ugihungabanye. Ça c'est ni point ya mbere. Iya kabiri, reforme ya gisirikare y'u Burundi iri kuri niveau yo hasi mu karere. Twavuga ahubwo ko yabiri hasi na budget nteya kurusha beme na FRDC. Ngo kuba yakora intambara n'amezi atatu ntabwo iyo budget bayibona. Ça c'est rien du tout. Nubwo Ubushinwa bwa finance ko ari amakuru afite ko Ubushinwa bushaka gufinansa kugira ngo butwarira nickel muri Burundi, bakora intambara ariko nyuma bibonera amabuye y'agaciro nickel. Bon, c'est bien, ariko ngo kamunzi undi kazi imvuriste bisaba d'abord compter sur les efforts personnels. Tshisekedi afite amabuye y'agaciro ya propoje n'ibihugu by'amahanga bayanze, ariko iyaba yarafite igisirikari cye gifatika, icyo gisirikari cyari ko impoza discipline, abantu ntibagire ivangura mu gihugu, bakaba batinya ubutegetsi bw'igihugu, batinya igisirikari. Izi ntambara nk'izi ntabwo ziba zaraje kuko ibi byose ni absence, nta justice, nta gisirikari, nta polisi. Umuntu arakora ibyaha, aragenda akora discours de haine, nta uri bumuhamagare ngo amubaze ati byagenze bite bamufunge. Kuba atarinvestije muri justice, muri sécurité na défense, nibyo bimuzaniye intambara, kandi aratsindwa, ntashobora kwisoza ngo ayitsinde kuko nta systeme nimwe agira yamufasha kukontrenya ibyo yakeneye. Alors Uburundi rero bwana Godfather buri mu mazi abira, kandi byanze bikunze AFC Bujumbura nako umva ngo Bujumbura Uvira barayilibera kuko ubu hari umutekano muke cyane. Abazalendo bose barbarira muri Haut Plateau nyuma yuko twirwaneho na AFC baza kulibera Minembwe. Bara bose ba Biroze, Bishambuke, ba Yakutumba, ba Kashumba, bande bose turadukundi twose twabanutse muri Uvira. Ubu hari umutekano muke ukomeye cyane, bisaba ko haba une intervention urgente kugira ngo Uvira ibe libere. Uvira niba libere rero urumva ko bizaba bimaze gukata couloir y'u Burundi ukuntu yazaga kwidegembya muri Congo ije gukora za operation. Urumva ko nibyo babonaga Kinshasa batazongera kubibona ko couloir itarabibonetse. Entre temps bari guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu. Ibyo bihugu bishobora gufata decision yo kugira ngo bihagarike iyo menace, kandi baba bari muri legitime defense yabo kugira ngo bafate decision yo guhagarika umutekano muke u Burundi bushaka kuzana mu karere. Voilà. Uvira iyo uvuye Uvira ugera Fizi. Iyo ugeze Fizi, territoire ya Fizi niyo iri ku mupaka na Kalemi. Ushaka wakwinjira directement Fizi ukajya muri territoire ya Kabambale muri Maniema ko birafatanye ni na hafi cyane. Tumanukira yitwa za Kongolo, kamanukira Kinyunzu, kamanuka Kabalo, Manono, Moba, automatiquement kabugeze Pweto. Iyo ugeze Pweto rero Pweto bura ni kwe strategique ikomeye cyane, ngira ngo uribuka no muri ntambara ya RCD parce qu'il fallait gufata Pweto to nikora jonction yo kujya ntuza Kamina. Pweto buri at Kamina muri target yawe, iyo uri Pweto Mitwabi biri muri target yawe,
uri Pweto, Lubumbashi ville biri muri target yawe, biroroshe cyane. C'est-à-dire uri Pweto uba ufite Manono, iyo uri Pweto Malemba Nkuru, iyo uri Pweto uba ufite yitwa Bukama, kuko Bukama niho hari icyambo gikomeye kuri Fleuve Congo. ngo mushobora kwinjira mu mazi automatiquement mukajya muri rivière Kasai, ukabugeze deja Mbujima, ukabugeze na Kananga bikoroheye cyane. Wamanuka Mitwaba ukagenda Kasenga, Kambove, ukabufunze iriya nzira yose ivuye Sakanya na Kibushi. Wamanuka ukajya Rubudi, ukajya Mucaca, ukajya na Dilolo, ukagenda nitwa za Kapango, umva ko Katanga yose tayari umaze kuyifata. Donc urumva rero ko kuva Uvira ntabwo ari ikibazo, kuko si na ngombwa no guca na Uvira, uko waca na Mwenga. Urumva waca na Mwenga ukareka Uvira ukicira Mwenga, Mwenga yanakumanura Fizi nangwa yakumanura Kabambare, ugahita winjira Nyunzu nangwa Kalemi. Hari umusaza wari ufite abana 12, abo bana batangira kuryana, bararyana kandi agiye gutanga arabahamagara bose, nuko afata inkoni 12 azifungira hamwe. Amaze kuzifungira hamwe abwira uw'imfura ati mvuniriza inkoni, ashyira ku ivi biranga, uwa kabiri, uwa gatatu kugeza kuri Bucura. Ahubwo ati se mwabasore mukozi ko mufite imbaraga ariko mukaba munaniye kuvuniza inkoni ko nge mbishoboye. Atari ko akagasaza nako ati karacanganye ikintu ko kagiye gupfa, nuko afungura wa mugozi atangira gufata imwe arayivuna, afata iya kabiri, afata iya gatatu arayivuna, zose arazirangiza. Aravuga ati umunsi igihe cyose muzaba muri kumwe nta muntu ushobora kuzabavuna, ariko nimukomeza kwitandukanya gutatana bazabavuna umwe. Ngira ngo ino message naha tous les rwandophones, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umunyamulenge, unité irakenewe cyane. Iyo unité dukeneye kwanza kuri, kuko Dr Eric amaze kubivuga, inclusif kuba ku bukongomani bizahera d'abord kuri communauté linguistique, nibyo byangombwa. Ngira ngo umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda yagombye kwishyira hamwe, kuko byaje gutera akaduruvayo. Twabivuzeho za magrivigiye zabaye, ni politiki yakoreshejwe na leta kugira ngo itandukanye abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi nkuko tubivuga mu space yose Tshisekedi yavuga ati umuhutu n'umututsi ngo za mpuku ya zamba na mpuku ya ndako, ngo ni imbeba yo mwishyamba, ngo ni imbeba yo mu nzu, ngo zose ni imbeba. Ubwo bumwe burakenewe cyane kugira ngo uru rugamba ruzabashe kugira intsinzi ikomeye cyane. Maître John yabivuze avuga ko General Rugayi niyo watangiye kuba president wa Synergie, bigeze aho hazamo propagande y'abaserufuri bamuga ati nibabivemo, kandi babivamo. Nibyo byaje gutuma iyo conflit zikomeza, niho hubatswe za Pareko ziza kuvamo Nyatura, biza kuba nka conflit hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo byose byakomeje gufragiliza, kandi muri ibyo byose leta Kinshasa niyo bibenefisiagamo. Noneho mwebwe mukarwana, kandi Kinshasa yaba umuhutu yaba umututsi nta numwe bari bugire ministre, nta numwe bari bugire député. Ugasanga rero atari byiza cyane. Unité ya Rwandophonie irakenewe bwana Godfather muri uru rugamba. Unité n'abanyamurenge irakenewe ikomeye cyane, kuko ikiri guhiga umwe nicyo kiri guhiga undi. Umunsi habaye iyo unité, ngira ngo uru rugamba ruzabona igisubizo, kuko niyo ntwaro Kinshasa ikoresha. Kabila yarayikoresheje, na Mobutu yarayikoresheje kera, icyo gihatangiranye n'ibintu byo kuzana intambara ku Rwandophone. Tshisekedi ni nayo ntwaro nayo ari gukoresha kugira ngo atandukanye ubwo bumwe hagati y'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bamwe batangira bavuga ngo bavuga Igihutu, abandi ngo bavuga ngo Igiki, abandi ngo bavuga Ikinyamurenge. Je pense que il est grand temps kugira ngo iyo division hagati y'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ikurweho, abantu batayirize ku mugozi umwe. Twese tuvuga Ikinyarwanda, nushake ubihakane ubyemere, niko abakoloni basize bavuze ko tuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Comme ça ubwo bumwe nibubaho, uru rugamba ruzatsinda. Ntabwo bizongera gufata imyaka 16 nk'ibeze. Kandi ikindi ubutumwa natanga ni ukuvuga ati solution, Dr yayivuze ati mu bya dialogue biragoye. Solution nuko haba changement radical ya regime. Iyo changement radical yabaho, hakaba instauration ya fédéralisme,
intara ya Kivu ikigenga, yigenga, izashobora gukemura ibibazo by'amakimbirane birebana n'ibibazo bya identite, birebana n'ibibazo by'ubutaka. Naho Kinshasa kwitega ko izaza gukemura ikibazo cya Kivu, tuzarindira kugeza igihe isi zarangirira. Ariko nihamara kuba leta yigenga ya Kivu, hari ubushobozi bwo kuba iyi crise imaze imyaka yose ishobora kurangira, kandi umuntu ufite ubwo bushobozi bwo kubikora ni iyi revolution ihari iyobowe na General Makenga biciye muri AFC na M23. Murakoze.